Sljedeći prijavljeni govornik Vuk Stanić, Obranička grupa Aleksandar Vučić, Beograd sutra. Branko, samo... Evo, ostale su ove kakvi zavetnici. Ostale su ove fotografije. Polako, nećemo sada, te stvari ćemo da raspravimo u posebnoj diskusiji. Možemo i na društvenim mrežama. Molim vas, bez dobacivanja. Moja deca su isto išla u vrtić, jela su šta i sva druga deca. Znači, niko tu nije povlašćen. Znači, moja deca su išla u državni vrtić. Tako da ja bih da vam vratim ovo, mogli se dati meni, ja ću da pojedem, nije problem. Samo da niste stavili neki otrov. Ovo bih prvo pozdrav braćo i sestre, gradski odbornici, i da čestitamo katolički Božić svima, Srbima, katolicima, Bunjevcima, Hrvatima, malom broju Slovaka i Mađarima i pogotovo kolegama iz stranke Saveza vojvođanskih Mađara koji su s nama koalicioni partneri. Inače, Srbi i katolici su imali veliku ulogu prilikom pravljenja Beograda, posebno na Banovom brdu. Ko poznaje istoriju, on to dobro zna. A sada bih rekao da danas svi možda budete ponosni što ćemo prisustvovati pisanju istorije grada Beograda. Jer kada se usvoji budžet za narednu godinu i raspodela novca za opštine, Beograd će biti prvi grad u Evropi sa više od 500.000 stanovnika koji ima besplatan gradski prevoz. I tu bih odmah rekao svima vama koji mislite da taj koji kažete nije to besplatno, svi ćemo mi da platimo, tačno je. Samo je pitanje kako će da se raspodeli, isto kao i sa vrtićima. Nećemo opteretiti decu, one sa malom decom koji kreću u vrtić, da oni moraju da snose trošak vrtića, nego će se platiti iz budžeta za sve one. I za beogradsku decu, i za one koji se dosele u Beograd i samo se prijave i krenu u vrtić. Osim što ćemo uvesti da svi imaju besplatan gradski prevoz, treba se naglasiti da niko od ljudi koji su radili u kontroli naplate karata neće dobiti otkaz. To je zato što su mi ta pitanja upućivali iz sindikata i zaposleni u komunalnoj policiji. Znači, svi ostaju da nastavljaju da rade pod istim uslovima kako su i do sada radili. I radit će, bit će raspoređeni na druge dužnosti. Ne, polako, to ćete se tek iznenaditi. Uglavnom, ljudi su zadovoljni sa onim što im je ponuđeno. Kad biste im vi nudili, oni bi vjerojatno leteli na ulicu, ili biste rekli da moraju oni da plate prevoz, kao što ste ponudili i gradonačelniku da on plaća prevoz. Ali, Beograd će ući u istoriju kao prvi grad sa više od 500.000 stanovnika koji ima besplatan gradski prevoz. A u istoriju smo se već upisali sa najvećim socijalnim davanjima, kao najodgovornija vlast sa socijalnim davanjima. I to su ti besplatni vrtići koji jesu besplatni. Znači, trošak vrtića se raspodeljuje na sve koji plaćaju porez u Beogradu. 20.000 dinara đačke pomoći za svako dete koje živi u Beogradu i ide u školu. 6.000 dinara vaučeri za sve. Besplatno učenje engleskog jezika. I da podsjetimo i gerontodomaćice koje smo obezbedili u većoj meri, sećate se, niste ih pomenuli, tu ste mogli da nas pohvalite, znam da se vi time bavite. Osim toga, pa naravno, pratimo vas, vi sasvim lepo izlažete, ali imate dosta perceptivnih grešaka. Da, nastavit ćemo dalje. Dobro. Treba još da kažemo da u poslednjih 30 godina, jer su najveći infrastrukturni projekte se dešavaju sada u Beogradu. Jeste, imamo problema sa manjkom novca, ali ne treba da se zaboravi šta smo uradili. Nijedna prethodna vlast, a vi pričate ima hrabrih i tamo vamo, a manje više ste vi svi deo te prethodne vlasti, nijedna prethodna vlast nije uspela, kaže manje više, nijedna prethodna vlast nije imala hrabrosti da se obračuna sa tajkunom Miroslavom Miškovićem koji je zatvorio Bulevar Zorana Đinđića i rekao ne može dalje. Samo smo mi, samo je gradonačelnik Aleksandar Šapić imao hrabrosti da kaže to ne može. Zna se dokle si kupio zemlju Geneksa, ovo vamo nije, i proširen je bulevar, napravljen je kružni tok. I sada, kad izađete iz bulevara Zorana Đinđića, imate prečicu za autoput, prečicu za Jurija Gagarina, prečicu do mostova, tamo gde će biti novi Savski most i do Brankovog mosta. I ne možete da previdite jednu stvar, kako god da kritikujete saobraćajna rešenja. Evo na Novom Beogradu su manje gužve, manje se stoji. Automobil kada stoji, on najviše zagađuje. Znači, automobili koji se kreću i što je veći protok saobraćaja, smanjuje se zagađenost vazduha. Zagađenost vazduha je ono što svi kritikuju, i lažni ekolozi, ali i mi koji se zaista iz svih petnih žila bavimo tim ekološkim pitanjima. I tu bih pohvalio pre svega opštinu Novi Beograd,
koja je u saradnji sa gradskim zelenilom zasadila više od 13.000 drveća na toj opštini. Obnovili su 27.000 metara kvadratnih zelenih površina. Sklonili su sve što je građevinski materijal i šut. 5.500 metara kvadratnih šuta je odvezeno sa te opštine, ilegalnih deponija koje su uklonjene. Zašto? Da bi se zdravije živelo na toj opštini. I tu treba da kažemo ne samo to, na Novom Beogradu je opština da može se pokaže još jednom koju hrabrost ima Srpska napredna stranka i naš gradonačelnik, a to je obračun sa gazdama splavova koji su tu stajali ilegalno. Prvi put je uveden red da se zna šta moraš da ispuniš da bi imao splav, kako mora da funkcioniše splav, da ne smiješ da zagađuješ vođu i grad se pozabavio izbuljavanjem. A svi ostali koji su sklonjeni i koji su pretili da će finansirati opoziciju, da će dati i da će platiti da se napada Aleksandar Šapić su u toj bici poraženi. I to su samo neke od bitaka koje je Srpska napredna stranka dobila od kad vodi ovaj grad i od kad vodi opštine. I to treba da znate, ne treba narodu da pričamo bajke. Jednu stvar razumem i pohvalio bi pogotovo aktiviste Srpske napredne stranke na Novom Beogradu, zato što su i od svojih sredstava ima veze, zato što nema veze, zato što kada u budžetu nema para, mora neko da se seti i da kaže ja ću da pomogne svoj kraj, ja ću da pomogne svoju opštinu. I onda ti ljudi izađu iz svog džepa, odvoje i zasade sadnice, poprave klupe, poprave ljuljaške. I to su isti oni ljudi koji se trude da ova vlast ostane u gradu Beogradu. Tu se pokazuje, ne zavisimo samo od budžeta, postoji nešto što se zove javno-privatno partnerstvo koje puno kritikuje, ali konkretno na Novom Beogradu projekat se zvao za zeleniji Novi Beograd. Tu su privatnici dali svoja sredstva za ozelenjavanje opština i popravku parkova, preko 1.000.000 dinara. I kad to spojite s ovim što rade aktivisti, pa to ne može niko da kaže da ovde postoje neke loše namere, da se nekome preti zatvorom, da neko nešto, pa mi imamo najbolje namere, da ovaj grad vodimo najbolje što možemo u skladu sa prihodima koji dolaze od budžeta. I jednu stvar ne razumem. Ne razumem to oko taj protest kao zabrana izmeštanje mosta. Vi kažete protiv rušenja mosta. Most se ne ruši. Zvanično se ne ruši. Idite tamo, pričajte sa radnicima mostogradnje, šta su im dnevne zapovesti. Oni ljudi rade izmeštanje mosta, sklanjaju ga. I tu će doći drugi most. Doći će najbrže što može. Što pre budemo imali para, što se pre sklone. I ako protesti prestanu, onda još brže. I nemojte vi koji odlazite da proteste, to se obraćam, pošto zvanično to ne rade ovde gradski odbornici, onda ti koji to zvanično ne znaju što rade, koji blokiraju radnike mostogradnje, nemojte to da radite. Sprečavate razvoj grada Beograda. I taj most, originalno se ne zove se Princ Eugen most, jeste postavljen za vreme Drugog svetskog rata. Zašto ga Beograđani, da to se vi često Ugasili ste mikrofon. Zašto ga Beograđani smatraju bitnim? Zato što postoji priča da ga je spasio profesor Zarković, postoji, Zarić, oprostite. Evo, sad. Dobro? Znači, imamo grupu Zemunaca koja je sa druge strane dejstvovala po Nemcima i sovjetske oficire, koji su, čekajte polako, pa nemojte da dobacujete s mjesta, ja vama nisam dobacio, pažljivo sam vas slušao. Pažljivo sam slušao sad i svaki prethodni put. Nemojte vi to da radite. Nije kulturno, vi se pozivate da ste kulturni. Imate te crvene ruke na majicama s kojima nas optužujete, onda dobacujete. Da li moguće da toliko kulture nemate da stanete, zastavite, ajde da čujemo što oni imaju da kažu. Pa posle vi kritikujte u vašem izlaganju, recite šta je ko pogrešio, šta je ko pogrešno rekao. Ovo vam stvarno ne ide, i građani koji to gledaju reći, zašto vi dobacuju? Zašto ne pusti ljudi da kažu? Mi smo dobili poverenje građana da ga vodimo. Zar vi mislite da bi građani za nas glasali da mi radimo loše kao što vi pričate? Što se mosta tiče, most neće biti srušen, on će biti izmešten. Oni pokušavaju da ga očuvaju. U mostu se nalaze, u čeličnoj konstrukciji mosta se nalaze čak i geleri. Ne zna se da li su iz 99. ili 45. Mnogo je oštećena konstrukcija mosta. Ukoliko bude mogla da se sačuva, bit će postavljena negde da stoji kao pešački most. Verovatno, ukoliko se uklopi između Dunava, odnosno Dunavskog keja i Lida. Tamo gde se sada trenutno svakog leta postavlja vojni most. Ali ono što nijedna prethodna vlast nije uradila, a mi planiramo je, da se postavi tabla na kojoj će da pišu imena profesora koji je spasio most, sovjetskih oficira, pa i onih Zemunaca, da se naglasi da je to ratni plen. Jer mi ne možemo da ga slavimo kao most Princ Eugen, nego ga slavimo kao ratni plen i dokaz da smo mi u toj bici za očuvanje tog mosta koji su oni postavili, mi smo ga sačuvali. Zato to treba da bude spomenik srpske borbe protiv fašizma. Nadam se da ćete to shvatiti. I pošto smo malo prečestitali na početku
Božić svim građanima koji slave po kalendaru Pape Grigora, kalendaru Pape Grigora, je li tako? Grigorijanskom. Ko je to uveo, on je promenio, njemu se nije sviđao Julijanski, to vi znate, ali kad već pitate neka, pa moramo pomoći kolegama iz opozicije da ih malo edukujemo kad ih već to tako zanima. Sada kažemo, čestitamo mi Božić i građanima Hrvatske i izjavljujem im saučešće za žrtvu u Zagrebu. I molim građane Hrvatske da oni utiču na svoju vlast, da se ne meša u unutrašnje poslove Republike Srbije, kako su rekli da im je strateški interes rušenja Aleksandra Vučića. Eto, ovo mi je poruka vama, ovo je poruka direktno, pa vi ste patriota, što vam smeta, rekli ste da ste patriota. Ništa, hvala vam najviše. Gospodin Ljutovac, izvolite.